treasure dumping and a cotton is style. Oh, your daddy is rich and your mommy is good looking. Full heart, little baby, don't you cry. És d'una greu malaltia. Després de la presentació aquesta, en la qual tenim aquí la presència del nostre alcalde, de la regidora de Cultura i del director del parc. I després, doncs, com ha comentat el Miquel Àngel, com va anar tot una mica. A veure, això era un projecte que, encara que sembli que és un projecte molt petit, perquè el Timor és una placa, vull dir que no cal exagerar la nota tampoc, però jo sóc molt partidària de que totes les coses del poble ens passen, o sigui, són tan quotidianes que ens passen molt per alt. Necessites que t'expliquin una mica què hi ha al darrere de cada racó. Penso que és molt important que el patrimoni estigui senyalitzat i que mereix tenir un espai on expliqui de què es tracta, on estem ara, què hi ha passat aquí i per què les coses són com són. Aleshores, al venir el Miquel Àngel amb aquesta idea fa un Muy buenos días. Hoy nos han dicho de venir a cantar aquí para dar un poco de alegría a este día tan bonito que hace. Nuestro repertorio es de los años 20 y 30. Cantamos canciones en alemán, en francés y alguna en yiddish. Espero que sea apropiado para ese día, hoy, que es un día un poco, he visto, emocionante. Para nosotros es muy emocionante que podamos estar aquí hoy con vosotros, compartir este escenario tan maravilloso. Yo soy Esther. Ein rätselhafter Schimmer, ein je ne sais pas quoi, liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch, ça c'est bon, ici nous nous aimons, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, 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 badam, badabadibadou, badabadabadabadibadibadibadibadou, dabadabadibadou. Nuestra cuarta canción es la canción. Und das große Feuer in Soho, 7 Kinder und ein Greis in der Menge, Möcki Messer, den man nicht fragt und der nichts weiß. Empezamos. A mi derecha tenemos a Joan Mayor. Un fuerte aplauso. Joan. ¿Qué os puedo decir de Joan? Joan es la cabeza del grupo. Es el que más piensa. Im Dunkeln, die anderen stehen im Licht. Und man sieht nur, die im Licht sind. Die im Dunkeln, die sieht man nicht. Und man sieht nur, die im Licht sind. Die im Dunkeln, die sieht man nicht. Unsere beiden Schatten
sahen wie einer aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte dir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume Io desesperando y tú contestando, quizás estás perdiendo el tiempo pensando por lo que tú más quieras, hasta cuándo, y sin embargo yo aquí sigo esperando y tú contestando, quizás. Quelque chose, il est entré dans mon cœur, il est parti bonheur, dont je connais la cause. C'est moi pour lui pour moi dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Tenim un voluntari, és fantàstic. Amb aquesta cançó a vegades és voluntari. La senyoreta. No se para así de poder. Il me parlait tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il me parlait tout bas, donc je connais la cause. Il est pour moi, moi pour lui, dans la vie. Il me l'a dit, car j'ai pour la vie. Alors je sens en moi mon cœur qui bat. Bei mir bist du Kind, bei mir hast du ihn, bei mir bist du teurer von Geld. Die schönen Engelecht haben schon geholfen, neben mich und kommen sie alle bei uns geblieben. Hab ich nur die Gitarre, Saxo, Vladimir,
catalana també harmònica. Pues me voy mucho, voy a rodar yo al final. Mai m'han donat flors en un escenari. La veritat és que moltes gràcies. Si teniu molta gana, crec que ara ens espera bis. Moltes gràcies per haver vingut, per rebre'ns aquí a Matadepera, que no havia vingut mai, per em sembla molt maco tot això. Moltes gràcies a tots per les vostres paraules. Ara passarem a inaugurar la placa. Ens desplaçarem allà, la destaparem i després jo tornaré aquí per fer l'homenatge a la nostra companya i l'entrada. És una placa de reconeixement. L'Ajuntament de Matadepera, en reconeixement a l'aportació cultural que du a terme l'Associació de Veïns de les Pedritxes en organitzar les tardors musicals en el marc de l'Església del Can Roure i que enguany arriben ja a la seva 25a edició. Matadepera, octubre del 2020.